turi kuwa kabiri tariki ya 14 Mata 2026 kuri uyu munsi wa kabiri ibiganiro bikomeye cyane hagati ya leta ya Kongo n'ihuriro rya AFC M23. Ikaze makuru yacu uyu munsi aho tugiye kwinjira mu mizi biri kubera mu Busuwisi, tukareba urutonde rwatunguye bose n'uburyo abahoze muri leta barimo gushyigikira M23. Kandi subscribe ni utarabikora kuko iyi nkuru irashyushye cyane kandi turayicukumbura yose. Reka duhere ku makuru yibanze y'aho ibiganiro biri kubera mu ntangiriro z'iki cyumweru. Amakuru yavugaga ko ibiganiro byabereye mu mujyi wa Geneve cyangwa biri kubera muri Geneve mu Busuwisi, ariko siko bimeze. Amakuru mashya kandi yizewe aturuka ibiganiro biri kubera yemeza ko izi ntumwa zicaye mu mujyi wa Montreux nawo ukaba uherereye Busuwisi. Iki ni icyiciro cya 9 cy'ibiganiro hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya AFC M23. Wibuke ko ibiganiro byari bisanzwe bibera mu mujyi wa Doha mu gihugu cya Qatar, ariko se kuki byimuriwe mu Busuwisi? Impamvu nyamukuru ni intambara n'umutekano muke biri kubera mu burasirazuba bwo hagati muri Middle East nk'uko bivuga mu ndimi z'amahanga. Ibi byatumye abahuza bafata icyemezo cyo kwimurira ibiganiro ku mugabane w'Uburayi kugira ngo habeho umutekano usesuye n'ituze ku ntumwa zose nk'uko babitangaje. Ariko amakuru nayo twagiye tubona yandi atandukanye naya agaragaza ko bisa nkaho Katari yananiwe ndetse isa nkaho ishaka kwikura mu kuba umuhuza mukuru w'ibiganiro, ndetse koko Ubusuwisi ubu nibwo uri gutegura ibiganiro n'uyu muhuza mukuru ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabyinjiyemo bitandukanye nuko byari bimeze. Mu cyumba cy'ibiganiro i Montreux hari impinduka zikomeye mu bayoboye ibiganiro cyangwa se abahuza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yazamuye urwego rwayo. Mbere Amerika yari indorerezi gusa, ariko ubu ihagariwe n'umugabo witwa Masad Bruce nk'umwe mu bahuza bakuru. Ku rundi ruhande intumwa za Qatar zo ntizabashije kuhagera imbona nkubone nk'uko nabibabwiye, ahubwo bari gukurikirana no gutanga ibitekerezo hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference. Ihuriro rya Loni rishinzwe kubungabunga amahoro muri Kongo MONUSCO ryo riraho nk'indorerezi cyangwa observer. Leta y'Ubusuwisi binyuze muri ministeri yayo ishinzwe ububanyi n'amahanga niyo iri gukora akazi katoroshye ko gutegura byose, gutanga ubutumire no kohereza cyangwa korohereza ingendo z'izi ntumwa by'umwihariko iza AFC M23, kuko hari abantu benshi bakomeje kwibaza ibijyanye na visa na cyane ko batakibarizwa cyangwa batajya kwaka visa ikinshasa cyangwa ko bakoresha passport z'ikinshasa. Ibi byose rero biri gufashwa bari kubifashwamo n'Ubusuwisi, mu gihe muri Qatar babifashwagamo na Qatar ari yabafashaga ko babona visa passport bakoresha ibyo byose. Reka noneho twinjire mu byatunguye benshi cyane kurusha ibindi byose. Urutonde rw'intumwa za AFC M23. Iri huriro ryohereje abantu 12 i Montreux, muri bo 6 ni abakora ibiganiro bya politiki, abandi 6 bakaba ari impuguke mu bya tekinike aba-expert. Ikipe y'abakora ibiganiro iyobowe n'umunyamabanga mukuru wa AFC M23 Bwana Benjamin Bonima, ariko umuntu uyoboye ibiganiro bya buri munsi cyangwa chief negotiator ni René Abandi. Iyi kipe igizwe kandi na Jean Paul Shaka, Jean Pierre Alumba Amokoko, Donat Muganza hamwe na Freddy Kagorora. Ariko inkuru idasanzwe kandi ivugwa cyane kuri ubu iri mu rutonde rw'impuguke cyangwa experts za M23 ni bwa mbere mu mateka y'intambara ni Claude Ibalanki Ekolomba, aho yagaragaye ku mugaragaro nk'impuguke y'umutwe wa AFC M23. Uyu mugabo si umuntu usanzwe mu kibuga cya politiki ya Kongo. Reka nongere mbisobanure neza kugira ngo mwumve uburemere bw'iyi nkuru. Claude Ibalanki yari umuhuza bikorwa w'urwego rwa leta ruzwi nka National Oversight Mechanism, urwego rukomeye rwari rushinzwe gukurikirana amasezerano y'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari.
nyuma y'ibyo mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2023 Perezida Felix Tshisekedi yamugize ambasaderi we wihariye uwo twakwita loving ambassador, umwanya w'icyubahiro ubarizwa mu biro bya Perezida wa Repubulika. Si ibyo gusa, uyu Ibalanki mu kwezi kwa gatandatu 2023 yashinze ihuriro rya politike ryitwa Lepop rigamije gushyigikira Perezida Tshisekedi ngo yongere gutorerwa manda ya kabiri. Ariko ibintu byaje guhinduka cyane nyuma y'amatora muri Mutarama 2026. Ihuriro rye ryarwanyije bikomeye ibyavuye mu matora y'abadepite byatangajwe na komisiyo y'amatora Seni. Nyuma y'icyo gihe mu mpera z'ukwezi kwa Mutarama, Ibalanki yabonetse mu mujyi wa Goma ari kumwe n'abayobozi ba M23 AFC. Icyo gihe yavuze ko atarinjira muri M23 ku mugaragaro, ko ahubwo yatanze ubusabe kuri Colonel Nanga kandi ko ashobora kuba umujyanama wigenga. Ariko uyu munsi urujijo rwavuyeho. Ibalanki n'impuguke yuzuye ya M23 imontre mu Busuwisi. Undi muntu utangaje kuri uru rutonde rw'impuguke za M23 ni Frank Mwedi Marila. Uyu mugabo yahoze ari minisitiri w'ubukerarugendo cyangwa Minister of Tourism ku ngoma ya Joseph Kabila Kabange. Kuba abantu bahoze mu myanya yo hejuru muri za guverinoma za Kabila na Tshisekedi barimo kwiyunga na AFC M23 bidasubirwaho, birekana ko uyu mutwe uri kugenda wiyubaka mu buryo bwa politike, wigaruye abanyapolitike bakomeye, bityo ukaba utakiriho kurebwaho mu ishusho y'imbaraga za gisirikare gusa, ahubwo no mu buryo bwa diplomasi bwa politike barakomeye cyane, bamaze kudanangira ubuyobozi bwabo. Urutonde rero rw'impuguke za M23 rwateje umutigito ukomeye mu mujyi wa Kinshasa, ndetse ibihano byatangiye kugwa nk'imvura. Reka dufate urugero rw'indi mpuguke iri ku rutonde rwa M23 yitwa Jean Felix Mupande Kapka. Uyu mugabo yari umuyobozi ukomeye kandi wubashywe muri leta ya Kongo. Ejo hashize ku itariki ya 13 Mata 2026 urugaga rw'abahanga mu by'ubutaka muri Kongo, National Order of Geologists, rwirukanye bidasubirwaho Jean Felix Mupande Kapka ku mwanya w'umuyobozi w'akanama kadasanzwe ku rugaga. Wakwibaza uti kuki bamwirukanye shitabona? Ni ukubera ko izina rye ryagaragaye ku rutonde cyangwa kuri rwa rutonde rwa AFC M23 twavuze nk'imwe mu mpuguke cyangwa experts zitabiriye ibiganiro mu Busuwisi. Urugaga rwakoze inama y'igitaraganya rwemeza ko ibyo Mupande yakoze ari ibyemezo bye bwite kandi ko binyuranyije n'amahame yabo, atabemerera kwivanga mu bikorwa bya politike. Kugeza ubu iki cyemezo cyo kumwirukana ni cy'agateganyo mu gihe bagitegereje icyemezo cya burundu kigomba gufatwa n'inzego zimukuriye. Ntabwo byarangiriye aho. Amakuru akomeje kuvugwa nuko ibihano nk'ibi bishobora no gufatirwa muri CAM cyangwa CAMI, kugira ngo mbyumve neza, ariryo shami rishinzwe ibijyanye n'ubutaka bw'amabuye y'agaciro mining registry, aho uyu Mupande yahoze ari umuyobozi mukuru. Ibi birerekana ko leta ya Kinshasa iri gukora ibishoboka byose kugira ngo yihakane, yitandukanye kandi ihane mu buryo bukomeye abantu bayo bose bari kwifatanya n'ihuriro rya AFC M23. Tugarutse mu cyumba cy'ibiganiro imontre, umunsi wa mbere wari ushyushye cyane kandi wari urimo umwuka uremereye. Uyu munsi turi ku munsi wa kabiri, ariko ejo hashize ibintu byari bindi. Intumwa za leta ya Kongo muri biganiro ziyobowe n'umugabo witwa Sumbusita Mambu, akaba ari intumwa nkuru ya Perezida Tshisekedi. Amakuru yizewe ava imbere mu cyumba cy'ibiganiro yemeza ko hakiba gufungura ibiganiro impande zombi zabanje gushyamirana bikomeye, bashyamiranye ku bintu bibiri by'ingenzi. Icyambere ni gahunda y'ibiganiro agenda, buri ruhande rwashaka ko ibyifuzo byarwo ari byo bishyirwa mbere yuko biga ku by'abandi. Icya kabiri cyari ukwemeza abemerewe kwitabira ibiganiro.
no kuvuga validation of participants. Hano rero ushobora kumva impamvu leta ya Kongo ishobora kuba itarishimiye na gato kubona abantu nka Claude Ibalanki bari ku meza y'ibiganiro bahagarariye M23 nyamara bakabaye bari ku ruhande rwa leta. Nyuma yo gushyamirana kumwe mu minota ya mbere abahuza batuje maze batangira gusuzuma intambwe imaze guterwa n'imogamizi zabaye mwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano abiri yari yarasinywe imbere. Ayo masezerano n'amasezerano yo guhagarika imirwano ceasefire hamwe n'amasezerano yo kurekura imfungwa z'intambara. Nkuko twese tubizi ayo masezerano yagumye ku mpapuro ntiyigeze yubahirizwa kuko intambara igikomeje kubica bigacika mu burasirazuba bwa Kongo. None subu intego nyamukuru y'abahuza bari mu Busuwisi ni yihe? Abahuza baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'aba muri Qatar bari gukora ijoro n'amanywa kugira ngo bumvishe impande zombi gusinya andi masezerano mashya yumvikanweho cyo bita Memorandum of Understanding cyangwa MOU. Ibi nibyo byatuma nibura abaturage babona agahenge. Kimwe mu bintu byihutirwa cyane bari kuganiraho ubu no gufungura inzira y'ubutabazi bw'ikiremwa muntu. Kubera intambara ikomeye n'imihanda yafunzwe, abaturage benshi babuze uko babona ibiribwa, amazi n'imiti. Hari icyizere ko ibiganiro bishobora kuvamo umwanzuro udasubirwaho wo gufungura ibibuga by'indege binini nka Goma na ikibuga cy'indege cya Goma ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri hafi ya Bukavu, kugira ngo indege zitwara imfashanyo zibone uko zigera ku baturage vuba. Ibibuga by'indege byari byarafunzwe cyangwa bikora mu buryo bugoranye cyane kubera urusaku rw'amasasu n'ibisasu biremereye biterwa hafi y'imijyi. Guhagarika imirwano rero no gufungura izo nzira nirwo rufunguzo rw'amahoro uyu munsi. Ugusoza inkuru yacu reka twibukiranye ikintu kimwe gikomeye. Mu gihe intumwa zicaye mu byumba byiza kandi bikonje byo mu mujyi wa Montreux mu Busuwisi ziganira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urusaku rw'amasasu nirurahagarara, urugomo n'imirwano birakomeje cyane uri saha ndetse nkuko Lawrence Kanyuka yabitangaje. Imirwano ikomeye cyane no kuvuga ibitero bya leta bigizwe na drones z'intambara ndetse bakaba bakoresha CH4 ndetse n'izindi ntwaro zirasa kure, bakaba barashe mu bice bitandukanye biri mu Masisi, Binembwe ndetse n'ahandi hatandukanye nkuko twabagejeho mu ijoro ryashize ubwo itangazo rya AFC M23 ryajyaga hanze ya Lawrence Kanyuka. Ese kuba abantu bakomeye nka Claude Ibalanki wari inshuti ya Tshisekedi ikanamuhagararira hamwe na Frank Mwedi Marila wari minisitiri wa Kabila barimo kwinjira muri M23 AFC bivuze iki kwazaza ha politike ya Kongo? Ese urabona ko ibi biganiro bya Montreux bizatanga umusaruro ufati kugeranyije n'ibyabereye Doha? Niba wumva iyi nkuru ukaba ufite igitekerezo nyandikira muri comments munsi y'iyi video, tubwira uko ubona ibi bintu kuko igitekerezo cyawe ni ingenzi cyane. Urakoze kubana natwe muri uyu mwanya, kandi niba wifuza gukomeza kumenya amakuru yizewe, amakuru adafite ahabogamiye kandi acukumbuye, kandi subscribe ukane n'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru yacu ataha. Turakomeza kubakurikiranira umunsi ku munsi uko ibiganiro by'Montreux muri Suisse biri kugenda. Murakoze cyane, mugira umunsi mwiza, turabakunda.